May ni som paruk sang ni som ni paruk inrin ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimina tangkhan India rampuma petrol man chu liter khat zela cheng thumina to bel le ta a tun tum hi kumli don nuwa India rampuma tuyal thai mana punna satber tumani a country atangin US le Israel in Iran an beiron nuwa State of Hormuz kharani ta ka wangin khovel puma tuyal thai le erong bolna gas mana sang chome kani tuyal thei manti punani ta ka hian India ram khopui bera chuan petrol liter khat man chu cheng somkua pasari point pasari anita a diesel po cheng somkua point paruk pasari ani tuyal thei manti sanani hnu hian Mizoram a chuan petrol liter khat man cheng zale poisa somriat pasari ni tura ti ani a diesel man cheng somriat pakwale poisa som pakhat ani thunga hi base price ni in petrol pump sang tlem in danglam set seta kolasi pa chuan petrol hi liter khat cheng zale poisa somkua pakua ni a diesel liter khat cheng somriat pakwale poisa somriat pahni ani a Mizoram hundang phailam hlat dewa chuan hei a hian a to hret mai thei mithiam te chuan petrol le diesel man hi ala to bel zel mai thei anti a Iran ram boina re mai lo chuan thla eng bazat chung chu asang zong in akal zel thei anti a Foundation of Economic Development Director Rahul Aluwalia chuan tuyal thei manti san hi thilpoi mo takani tuna hian tuyal thei laklu na man hi ama a in asang hle a har sai na laklu dan po amumal lo hle ani ati bazara po kan puan to thin angin tuyal thei hi lir thei tan le khor tan chau mang lovin thil dang ni tina kan mamo chi sang siam chuana na man thin ani a hei wang hian tuyal thei man sang hian chung tina hong na hle a tuyal thei mana san hian thil phur mana sanga online a kan thil cha mana ti sanga eile intur kan mamo thil sang mana ti sang boka a hong hian na mai lo hle thin ani tuyal thei man sang wang hian lir thei zin vei wa na mana sang ve ngal lo thei lova petrol man to in car le bike chuan mana ti tawa diesel man to in bus le truck lir thei lian chuan mana ti to ngal boka hei hian auto fare ti tawa thil phur mana tawa bus chuan man le truck a thil phur mana to pha zela atuar tu chu mi puite kan ni heti la hian Union Commerce Minister Piyush Goyal chuan CNN News 18 in an komna tuyal thei manti san na chu mi puite ta na har sat na thlen thamani lova mitam tak be sei a ina san na hi atlem ni ina soi Goyal chuan tuyal thei manti san na hi tam lova mi puite tan har sat na thlen lem lowang Prime Minister Modi kai soina hnuai arin a in tuyal thei man hi asang lova mitam takin liter khat man cheng som panga vela ti san an rin lain cheng thum chawa ti san ani ta ni ati heti la hian Tamil Nadu Chief Minister Thar Vijay chuan tuyal thei man ti san hi pom thei ani lo atia nimin khan Tamil Nadu Chief Minister Office chuan thu chu asiamin sarkar lai pui hnoya public sector oil company ten petrol le diesel liter khat man cheng thuman ti sang hi pom thei ani lo atia international market a tuyal thei thlit fim lo mana tak niamin heng company te hian petrol le diesel man an ti hniam ngai lova lom takin an hle pan chiar mai thin state panga assembly in than nei zo hnu loka tuyal thei man ti san ani hi dik lo ani ati ani Tamil Nadu Chief Minister thu chua chuan oil man ti san hi mi puinol puitan phur rit ani a sarkar lai puin hei hi chungai tu thale ro se bank loan hmanga lir thei nei eizon na ta na hmang tu tele mir thei te ngong na tak zetani eizon na te naw bultan tu ten tuyal thei man ti san hi an tuan na hle don boka an thil siam man ti san anga ya a hral nan hmu lo chuan phur rit na satak an phur don chu wangin sarkar lai pui hian mir thei middle class le sumdong te naw te tor na thlen tu oil man ti san hi ngai tu thale sela ti hniam le nge ro se ati bok heti lai ve khian tuyal thei man to na chan ber Iran le US in car boina chu ala fel har mel hle a Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan chungrila inrin lo ton na le ngai dan in an lo na lian pui wangin Iran le US in car boina ala re thei lo ni in a soi India rama BRICS Foreign Minister Samit Mangaranjin Araghchi chuan kan boina ber chu inrin lo na chungchang ani adang le chu thil phut in person tak tak kan nei chungchang ani le a henga wang hian American ho hian in biak na nei tak tak an du ni in kan hre thei lova
an ril ru tak tak an soi lovin kan hria ni ati arak chi chuan an ti tak tak ti kan hria ta inrem na inbuk tok nei an du nia kan hria thun huna inbiak na kong zo turin kan in pe nga lang ati bok kan hria tangin US le Iran hian inrem na nei an duwa du dan an nei sang ve thunga US official te chuan inrem na lam hoin man son shet ni in an soi thunga ni India ram kho pui New Delhi ya ni ni o BRICS Foreign Minister Summit a hian India chuan thu chho in tawm an siam turan drafa ma se member ram te an inrem theilowa thu chho in tawm joint statement siam lovin an trin ani India hi BRICS chair ni lai ani a Middle East a boina ommek chungchanga foreign minister te chu anin lungrual theilowa Iran foreign minister Arakchi chuan member te chu US le Israel in Iran an beina international law an bo chiatna chu dem turin angena India statement siam chu member then khatin an dang ti soin Arakchi chuan engram hmingma soilang lovin hengram te nen hian boina kan nei lova he indona hian kan bitum po an ni heklo America sipai te omna hmun le America sipai ral thuam da na te kan beya vandoi thak takin heng te hi an rama alo om siani ati UAE Minister of State Khalifa bin Sahin Al Marar chuan UAE le Gulf State te chu firfiak na hmanga bean ni ti soin Iran chuan missile le drone hmangin voi sang thum vela beini ina soi ve thungani heti la hian BRICS Foreign Minister te hian Gaza chu Palestinian State din tura atel ngei turani ti chu anin lungrual na ni a chuti la chuan Gaza huam chung hun pakhat chu BRICS ram pakhat chuan ngai tu that ngai ni in an hria ti report ani thunga BRICS ram te chuan Lebanon a in ka hai thu thlung chu za ni sen du ti sain eile bar hma in hrek na chuan dem thu an soibok US President Donald Trump chuan nimin khan China khopui Beijing a chhuah san le ta a China President Xi Jinping nenan in biak na chungchang chu chipchira pon zara ni lova Beijing khopui a chhuah san hma thu a soya Trump chuan President Xi chuan Taiwan chungchang a boya du lo ti soin Taiwan hovin independence an puan chuan boina chhuah nge yarin thu le US chuan an ramatanga mel sang ko zanga zeta hla boina neyam mo lo ni ina soibok Xi Jinping hian Trump nenan in biak na Taiwan chungchang chu uluk takan ngai tu lova anti fulo pal chuan China le US in kara boina chhuah pha thei ti asoyani heti la hian Trump chuan China in Boeing jet zahni le rem ti ni na soya in rem na thlona zahni vela tela anti thani phei chuan zasari somnga lai po andu thayang atiani Trump soyang in China hian an leidon ani chuan Boeing company in kumsom chunga China nen in rem na lian thaman nei le na ma saber turani dona thlona zanga an leitling ani phei chuan thlona sum don na in rem na lian per ani dona ni China rama hian Boeing CEO Kelly Oldbach le GE Aerospace CEO Larry Culp te chuan Trump hian zui ani Trump hian China chuan Iran in nuclear ral thuam nei tuma hmalak phalsak lo rem ti ni na soiboka rampani inkara sum don lalama in rem na thatak tak an nei ni na soibok Trump chuan trade deal thatak tak kan siama rampani ta na ro pui khop mai ji hi paro pui takani a kaza tak zetani mitam takin an theilo tur boina ching felani Iran chungchang po kan soya he boina hi top se kan duwa nuclear ral thuama nei kan du lova Hormuz Strait hon po kan duani atibok President Trump chuan a somna angin Xi Jinping hian kumin September ni somni palia US azindon ni na soiboka President Xi an US chu ram tla chemek tia soipo Joe Biden a hun lai soina ni atibok US President a ho chawa Russia President Vladimir Putin an China ramazin tur thu puan ani le ngala South China Morning Post chuan Putin hian tun thlani somni hian Beijing a tlo don ni in an tarlang Khovela superpower rampani president te chuan thakhat chungin China raman tlo ve don ti na ni a hetiang hi hundanga la thleng ngai lova Khovel hundanga po ala thleng ngai lo boka tunlai Khovela China ram poimo zialan tir chiang hle ni in angai thei ome Russia chuan President Putin an China tlo tur chungchanga inbuat sainan zo to tian puanga Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan Putin a China zinna tura inbuat saina amor an bok mek ti apuangani Africa ram khochaklam ram Democratic Republic of Congo a chuan tunlai hian an rangkachak lai chona bial vela Ebola hripui aleng le meka mi engemaw zatin an thi pui le to anti
Africa Centers for Disease Control and Prevention Africa CDC chuan sangkha zakwa somsari pakwa hriatani tana tangin avoi som pasari nan Ebola virus chu mu chuani le to thuni min khan an soi chianga DR Congo rama Mongolu le rom para bial rangka chakhur tamna hmuna aleng meka hmundanga ala dar lo ni in an soya heti lai hian helai bialami te hian ram hun sang sang an jin kual baka hmundanga tanga tlo tu an nga wangin Ebola hi dar le vak theiani antibok Africa CDC nan talan tan chuan Ebola virus kai mi zani somli le paruk mu chuan ni to a hengzinga somruk panga te chuan an thi pui to a thizinga pali te chu Ebola virus wanga thi nge an ni ti fin fiani bok Africa hian Ebola virus hi adar le phut thina kumsang ni som paria ta tanga sang ni som ni kha vung wang lai ni in mi sang ni le zathum velin an thi puya kumsom nga liam ta chung khan Ebola hi mi si nga velin an thi pui to a tun hi lan chu voi som pasari na ni in scientist te chuan an hriat chian to ema wang le adar zel lo na na man lak hala wangin khovel puma boy pui nga ya ni lo be se ani Kerala chuan Congress suai tu VD Sathishana kai suai sarkar chu kar le tho tan ni mei ni som pariat hian lak lu ani don ta a VD Sathishan hi Congress Legislature Party leader tan than tin ani ta a Sathishana Chief Minister na hnuaya Congress le an tho pui United Democratic Front UDF sarkar apiang don ta ni Kerala hian seat za somli oma UDF hian seat za pahnian la a ne takin sarkar na siam theima se Chief Minister turan ruat fellok theilawani Sathishana chuan sarkar thon hnuaya Kerala mel thar siam turin malakani don ti asoya Minister tur te chu party sang sang suai tu te le Congress leader senior ten an ngai tu don ni in a soibok bazari lo thira wangin kan lo me